Atika and your mother-in-law to be the witness. Okay, to be the witness. Shedaralun, seorang gadis bernama Nuon yakni berketurunan campuran Kamboja dengan Vietnam masuk Islam. Di hadapan tokoh Aceh di Australia, Dr. Teguh Khalidin Yaakob MAGP. Okay, repeat after me. No, right hand, just correct. Okay. Ashhadu alla ilaha illallah illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. I declare there is not God but Allah, and I declare indeed Muhammad last prophet and messenger of Allah, and messenger of Allah, messenger of Allah. Congratulations, sister. Alhamdulillah. Okay, sister. Okay, congratulations. Salam to her. Okay. Di anu. Okay, salam di situ. Di akno. Alhamdulillah. Salam. Congratulations. Okay. Alhamdulillah. Ia masuk Islam dipimpin Teguh Khalidin di Ashabul Kahfi Islamic Center pada Rabu 19 Oktober 2022 pada pukul 10 waktu Australia. Setelah resmi memeluk agama Islam, Nuon mendapat nama Islam sebagai Anissa. Anissa memutuskan memeluk agama Islam setelah berteman dengan orang Muslim sebaya dengan dirinya. Karena pergaulan tersebut, ia terbiasa dengan ajaran Islam sehingga memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Anissa lahir pada 11 Maret 2001 dan kegiatannya sehari-hari menjadi relawan yang berfokus pada membantu orang-orang disabilitas. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma allif baina qulubihima kama allafta baina Adam wa Hawa. Allahumma allif baina qulubihima kama allafta baina Yusuf wa Sulaiman. Allahumma allif baina qulubihima kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tisiyaqatijah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.